Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da nikada nije video veću neodgovornost od one koju pokazuje Evropa mešajući se u sukob u Ukrajini bez kalkulacije koliko će to koštati. Evropa je toliko uvučena u rat da nema čak ni procenu troškova i sredstava potrebnih za postizanje svog vojnog cilja. Nikada u životu nisam video ništa neodgovornije, rekao je. Prema njegovim rečima, NATO želi da postane učesnik sukoba u Ukrajini i šanse da će alijansa uspjeti da se sačuva od toga su ograničene jer ne žele da budu ubeđeni. Političar je također nazvao suludom ideju o vraćanju opšte vojne obaveze u Evropsku uniju i rekao da je Budimpešta protiv toga da se odluka o služenju mađarskih građana donosi u Nemačkoj ili Briselu. Ne želimo da bilo ko drugi može da donosi odluke o regrutaciji i slanju naših mladih vojno sposobnih bilo gde. Moramo da zaboravimo na pan-evropsku vojsku sa obaveznom vojnom obavezom.